Inteko nshingamategeko y'u Rwanda yamaganye bikomeye icyemezo cy'inteko nshingamategeko y'u Burayi gisaba irekurwa rya Victoire Ingabire umuhoza w'ishyaka Dalpha Umurinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda. Mu nama yateranye kuri uyu wa mbere tariki ya 15 Nzeri, abadepite n'abasenateri bavuze ko icyo cyemezo ari igitero ku bwigenge bw'igihugu no ku bunyangamugayo bw'ubutabera bw'u Rwanda. Ku murongo wa telefone i Kigali mu Rwanda ndi kumwe n'umunyamakuru wa radio Eric Bagirubusa. Eric Bagirubusa, wirweho? Wiriwe nawe Venuste Nshimiyimana. None inteko nshingamategeko y'u Rwanda irahera kuki yamagana ubusabe bw'inteko nshingamategeko y'u Burayi? Venuste Nshimiyimana, inteko nshingamategeko y'u Rwanda imitwe yombi abadepite n'abasenateri baramagana iyo nteko nshingamategeko y'ubumwe bw'Uburayi ishingiye ku mwanzuro wafashwe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka wasabaga ko Madamu Victoire Ingabire, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda w'ishyaka Dalpha Umurinzi ritaremerwa gukorera mu Rwanda, afungurwa mu maguru mashya nta mananiza. Ariko se uretse kwamagana ni izihe ngingo zifatika inteko nshingamategeko y'u Rwanda iheraho igaragaza ko ibyavuzwe n'inteko nshingamategeko y'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi nta shingiro bifite? Urebye itangazo ryagiye ahagaragara ryatanzwe na inteko y'ishingamategeko y'u Rwanda, ikiswe umwanzuro w'inteko ishingamategeko y'u Rwanda ku mwanzuro w'inteko ishingamategeko y'ubumwe bw'Uburayi, harimo aho bagira bati inteko ishingamategeko y'u Rwanda ishimangira ko leta y'u Rwanda yigenga, ifite ubusugire, demokarasi kandi igendera ku mategeko nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga n'andi mategeko. Ikongera igashimangira kandi ko inteko ishingamategeko y'ubumwe bw'Uburayi itemerewe gukora icyo bwise kwivanga mu miyoborere y'u Rwanda kuko binyuranije n'ibiteganywa n'amasezerano mpuzamahanga ashyiraho umuryango w'abibumbye n'andi mategeko mpuzamahanga. Ikongera ikagira iti inteko y'u Rwanda irazirikana ko u Rwanda rwemera imitwe ya politiki myinshi ku buryo imitwe ya politiki yujuje ibisabwa n'amategeko ishingwa kandi igakora mu bwisanzure. Aha Venuste Nshimiyimana uhita wumva ko kwa kundi abanyaburayi cyangwa inteko nshingamategeko y'u Burayi yavugaga ko abanyapolitiki hano batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda bafungwa, abanyamakuru bagafungwa. Ahangaha birumvikana ko inteko ishingamategeko ishaka kumvikanisha iyi Burayi ko Madamu Victoire Ingabire nubwo ari umunyapolitiki ariko umutwe abarizwamo wa Dalpha Umurinzi utaremerwa gukorera mu Rwanda. Inteko ishingamategeko y'u Rwanda ikongera ikibutsa iti ubucamanza bw'u Rwanda ngo nibwo murinzi w'uburenganzira n'ubwisanzure bwa muntu, bukoresha ububasha bwabwo mu bwisanzure kandi bwubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko n'amahame mpuzamahanga. Aha rero bagashaka kuvuga bati icyemezo cyafashwe n'inkiko z'u Rwanda kirashingira kuri bwa bwisanzure cyangwa se ubwigenge bw'ubucamanza. Nanone inteko ishingamategeko ikibutsa iyo niyo mu Rwanda, ikibutsa y'u Burayi ko Ingabire yahamijwe ibyaha bitandukanye nyuma agafungwa agafungurwa ahawe imbabazi n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame. Ubu akaba ari mu butabera kubera ibindi byaha. Venuste Nshimiyimana, nibyo mu by'ibanze bagenda bashingiraho muri kwamagana ibyavuzwe n'inteko ishingamategeko y'ubumwe bw'Uburayi. Ariko se Eric Bagirubusa, ubundi inteko nshingamategeko y'ubumwe bw'Uburayi ifite ubuhe bubasha
bwo guhatira igihugu icyo ari cyo cyose harimo n'u Rwanda guhindura imikorere yacyo. Hano turavuga imikorere y'ubutabera. Venuste Nshimiyimana, icyo kibazo ubajije abantu benshi bagenda bakibaza bakavuga bati aho wenda abashobora gukura ubwo bubasha. Urabona biriya bihugu byo ku mugabane w'Uburayi nibyo ahanini biba bifasha ibihugu byo ku mugabane wa Afurika, bakavuga bati kandi no kuba byaragize uruhare mu gukoloniza ibihugu byo ku mugabane wa Afurika, muri uko kubafasha ukibaza uti burya iyo umuntu akugaburira agufasha ashobora no kugutegeka uko ushobora kugenda. Ariko nanone muri bwa bwisanzure cyangwa se bwa bwigenge bwa busugire bwa buri gihugu, nanone nkakwibutsa ko mu myaka yatambutse uretse no kuri iyi nshuro u Rwanda rwagiye rwumva cyangwa rwumvikana ruvuga ko nta muntu uwo ari we wese ushobora kurushyiraho igitutu cyangwa se puresha. Eric Bagirubusa, watwibutsa muri make icyo Madamu Victoire Ingabire Umuhoza aregwa naho urubanza rwe rugeze? Venuste Nshimiyimana, Madamu Victoire Ingabire aregwa ibyaha bigera muri 7 cyangwa 6 birimo ibyo gushaka guhirika ubutegetsi bwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, birimo kandi ibyaha by'ubwicanyi. Bavuga impfu z'abantu baguye mu Kinigi mu karere ka Musanze mu mwaka w'ibihumbi 2019 ubwo ngo ishyaka rye ryari FD inkingi ryiyunze mu kizwi nka P5. Ariko Madamu Victoire Ingabire ibyo byose akabihakana, akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Hanyuma nanone warubajije uti aho urubanza rwe rugeze. Madamu Victoire Ingabire aheruka kwihana umucamanza Bwana Blaise Ingabire mu rukiko rukuru wamuhuje muri dosiye y'abarwanashyaka be, muri dosiye y'abarwanashyaka 8 barimo n'umunyamakuru Theoneste Nsengimana, nabo baregwa ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi. Madamu Victoire Ingabire akaza muri urwo rubanza kubera ko bavuga ko ari we wateguye cyangwa agakurikiranira bya hafi amahugurwa baburegwa yuko bahuguwe ku gitabo cy'umunyaserbia Serge Popovic kivuga uburyo bwo guhirika ubutegetsi bitanyuze mu ntambara. Ariko ibyo byose akabihakana. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ni ugutegereza. Hagiye kwigwaho gahunda y'uburyo yihariye umucamanza perezida w'urukiko azasuzuma niba ubwo bwihane bwe bufite ishingiro. Nasanga bufite ishingiro, inteko ishobora kuzahinduka. Nasanga budafite ishingiro, inteko izaguma imuburanishe. Ubwo no gutegereza itariki itaha. Eric Bagirubusa, umunyamakuru wa radio i Kigali, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana kandi nkwifurije umunsi mwiza. Igisirikare cya Uganda kigiye guhugura abasirikare bo mu gihugu cya Centrafrica bagera ku 1800 bageze i Kampala mu cyumweru gishize baje gukurikira amahugurwa azamara igihe kiri hagati y'amezi 6 n'amezi 12. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda General Major Felix Kulaige yabwiye radio Agasaro Kaburaga uko imyitozo izakorwa n'ikigamijwe. Umwaka ushize leta ya Uganda niya Central African Republic zakoze imishyikirano zemeranya ko Uganda izafasha Central African Republic gutoza abantu babo kubahindura abasirikare. Iyo nama rero nangwa iyo mishyikirano yashojwe dukora inyandiko memorandum of understanding. Gukurikiza iyo memorandum of understanding rero aba Central Africa bohereje abantu basore babo kuza muri Uganda ngo batozwe igisirikare gitangirirwaho. Ukuvuga ko muzabatoza igisirikare nuko ko muzabatoza iki kibanze bagomba kumenya kugira ngo babe abasirikare buzuye. Imyitozo ya gisirikare isanzwe, ariko twongeraho no kwigisha ibifatanye n'ubuyobozi bw'igihugu, mu cyongereza tubyita political education. None umubare wabo igihe bazamara aho ngaho muri Uganda kirangana iki? Uwo mubare sindi uvuge ko kugisirikare nyine si cyacu, ariko igihe bazamara hano n'umwaka.
mbese ni imyitozo izakomeza, ni igikorwa kigiye gukomeza, abo ngabo nibarangiza hazakurikiraho abandi? Niko mbireba. Hanyuma imibanire ya gisirikare hagati ya Uganda na Centrafrica iteye ite ku buryo bigera naho mugomba guha imyitozo igisirikare cy'icyo gihugu? Uganda ifite imishyikirano myiza n'imibanire myiza bya gisirikare n'ibihugu bya Afurika byinshi. Ukurikije imitekerereze yacu ko ingabo zikwiye kuba zireba ibibazo bya Afurika yose, tugafatanya n'abandi banyafurika kubikemura. Muri Central Africa witwa Joseph Kony wakoze amabi menshi muri Uganda yigeze kuhahungira, magingo aya ntabwo araboneka, ndetse n'urubanza rwe rwatangiye muri iki cyumweru irahiye mu Buholandi ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Mbese hari irengero rya Joseph Kony mwaba muzi? Yaba akiri muri Central Africa? Yaba yarahavuye se? Yaba gishakishwa se? Ibyo bigeze he? Ku ruhande rwacu Joseph Kony ntakiri ikibazo, yaratsinzwe, ahubwo dusigaye fatanya n'ubuyobozi bwa Central Africa gucyura abari bamukurikiye nako, ndetse harimo n'abana biwe n'abagore be bamaze gucyurwa muri Uganda bagataha iwabo. Icyo gikorwa cyo gucyura bahoze ari abayoboke ba Joseph Kony kigeze he? Kiracyakomeza mu gihe tubwiwe. Nk'ubu hari abaherutse kugaruka mu ntangiriro z'umwaka bageze hafi nk'ijana n'abandi. Iyo tumenyeshejwe na Loni nangwa se ubuyobozi bwa Central Africa, dutegura indege ikajya kubakira, nangwa se tugafashwa na Loni ikabazana, hanyuma tukabakira tukabafasha gutaha iwabo. Iki gihe muri Uganda ni igihe gikomeye, igihe cyo kwitegura amatora ateganijwe mu kwezi kwa mbere, aho umukuru w'igihugu nyiricyubahiro Yoweri Kaguta Museveni yatanzwe nk'umukandida wa NRM. Ariko amakuru dufite kugeza ubu ni uko hari bamwe mu bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bagenda baburirwa irengero, kandi bakavuga yuko bafungiwe mu bigo bya gisirikare, ko bamwe bavuga, ku buryo ubucamanza bwasabye ko uwaba afite bamwe mu bantu baburiwe irengero batanga kugira ngo bagaragare. Icyo kibazo cy'abantu bafungiwe mu bigo bya gisirikare, afande, mwaba mukizi? Nta muntu ufatwa kubera ko atavuga rumwe n'umuyobozi. Uganda ni igihugu gikurikira, kubera ko gikurikira demokarasi. Rero buri muntu afite ubwigenge n'uburenganzira bwo kujya mu patashaka no gushyigikira uwo ashatse, hanyuma tsinda nangwa yatsindwa tugakomeza tukajya imbere. Mbese ku buryo ubu ngubu abo bavuga yuko hari abantu babo bafatwa bagafungirwa mu kigo cya gisirikare, ibyo bikorwa ntaho biri, ntaho byigeze biba magingo aya? Yego, hari abo abashyizwe muri yombi n'igisirikare cya polisi bahorwa ko hari amategeko batakurikije. Ntabwo rero ubuyobozi bwareka gukurikiza amategeko nangwa gufatisha amategeko ngo nuko turi mu gihe cy'amatora. Ari amatora atari amatora, tuzakomeza nyine dukurikiza amategeko, n'abashinzwe kuyakurikiza bareba ko tuyakurikiza nk'abaturage. Naho ubundi buri muntu afite ubwigenge bwo gukurikira pariti yashaka nangwa se gukurikira umuntu ashatse nk'umuyobozi we. Afande, igisirikare cya Uganda gikomeje kwitwara neza. Ndavuga kwitwara neza, ni kimwe mu ngabo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi aho ziri hakaba havugwa umutekano. Iyo bavuga ko hafi y'aho ingabo za Uganda ziri habera ibikorwa by'ubwicanyi bikorwa n'abantu bo muri bariya bagendera ku matwara ya Kisilamu, nta gahunda igisirikare cya Uganda gifite cyo kongeraho gicunga kugira ngo gishobore gucubya ibyo bitero byibasira abaturage bikozwe n'izo ntagondwa zigendera ku matwara ya Kisilamu? Bakubwiye ngo utamba neza nticyamenyesha ngo utambire nawe udakwiye gutambira. Igihugu turimo si cyacu, ba nyiracyo twabagiriye inama uko bagomba kubigenza. Mu gihe udafite ingabo zikwiye hose, uba ukwiye gushyiraho ibikorwa birinda abaturage mu byaro byabo nangwa se iyo batuye. Mu cyongereza tubyita zone of forces. Zone of forces rero ntabwo zashyirwaho
natwe bagiye gufasha bariya, ahubwo zashyirwaho n'ingabo z'igihugu bikurikije n'imikorere ya leta yabo. General Felix Kulayigye, umuvugizi w'igisirikare cya Uganda, ndagushimiye cyane kuba kakanyuhaye radio. Murakoze. Mukomeje kumva radio ivugiro ndiri mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. U Rwanda ruritegura kwakira irushanwa rikomeye ry'amagare ku rwego rw'isi. Irushanwa rizabera i Kigali mu gihe cy'iminsi 8 kuva ku itariki 21 kugeza ku 28 Nzeri. Rikaba rizitabirwa n'ibihumbi by'abakinnyi b'amagare, amakipe n'abafana baturutse hirya no hino ku isi. Bizaba ari nabwo bwa mbere irushanwa ribereye muri Afurika kuva ryatangira mu mwaka w'1920. Dusoreje amakuru kuri radio Agasaro Kaburaga, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: amata azakenya umugore ayabona ayacunda. Umunsi mwiza.